Hey wemabhemu, kuthiwa siyikhandi siyenzeka. Ngicabanga ukuthi-ke ezinye iy'nsizwa noma abafowethu abanawo ama-social media sebeke bashayisana nale y'ndaba zale ngwenya le. Bathi ubra Sisu besimbiza lapho kwi-Kaizer Chiefs ngalowo nickname leyo. Kuney'ndaba ey'putshukile-ke le nto noma hhayi ngisho kanjalo. Lo mfitha kuthiwa-ke uxoshiwe lapha kwi-Raja. Uxoshiwe lapha kwi-Raja Casablanca. Eyi iy'ndaba ezibuhlungu. Isizathu-ke esenza ukuthi umjida aphelelwe itoho, ibucayi kakhulu indaba yakhe. Kuthiwa-ke lo mjida-ke kunevidiyo yakhe lapha ebonakala khona ngathi ukhama inyoka phecelezi eshaya indlwabu. Silibeke nje kanjalo ngoba phela alikho elihloniphisayo lesiZulu. Uma ngithi kukhama inyoka, ya kuthiwa lo mjida-ke ubonakale-ke ey'jabulisa ngesandla-ke kuleyo vidiyo leyo yase wamphelela-ke umsebenzi, yabo. So yena-ke uthi-ke ngokuzwa ngokufunda nje udatshana amanzi olikhela phezulu, uthi wayividiyo yakudala leya ngokusho kwakhe. Kuyividiyo yakudala nje, lo muntu lo ayenayo le vidiyo wathi-ke yena akamsendela imali engango-325,000. Kungenjalo leyo vidiyo leyo-ke izosabalala umhlaba wonke. Shuthi-ke yena wala waphetha ngaleyo ndaba athi yena hhayi ngeke-ke akhiphe leyo mali leyo, uyabo. So kwase kufika ekutheni-ke njengoba njengoba ividiyo-ke siphumile shuthi-ke wala-ke yena, yabo. So yakhala-ke le ndoda lena-ke ukuthi-ke yena uwumuntu onemadodana akhe, so isithunzi sakhe sesilimele kakhulu njengoba kuphutshuke le vidiyo eyithokozisa ngesandla, yabo. So nathi-ke singamakhosi ngoba phela siyamkhumbula nathi ebeyibambile iqhaza elikhulu lapha ku-N-Naturena, yabo. Ebelibambile iqhaza elikhulu. Sithi phephisa mbhemu, phephisa mfowethu, okukwehlele kuyokwehlela noma ubani, yabo. Kuyokwehlela noma ubani umuntu ophilayo kulo mhlaba, yabo. Angazi amazwi amaningi anginawo mbhemu, anginawo nami, yabo, kodwa nje eish uphoxekile isithunzi sakho ngicabanga ukuthi ngeke kusafane njengakuqala, yabo. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe leyo vidiyo yaphuma ula kwi-Kaizer Chiefs. I-Kaizer Chiefs ibingeke ize ixoshele for leyo nto leyo, yabo. Ibingeke kodwa ko-Casablanca ngicabanga ukuthi isithunzi sabo siphambili kakhulu kulo msebenzi, yabo. So sithi nje dudu mfowethu mani, eyi alehlangane ngehlanga nkabi yami. Angazi anginawo amazwi kodwa nje ukuthi akuzondlula mfowethu, kuzondlula. Uzobuyela esimeni sakho ube u-Mr Ever Smiling. Danko mbhemu. Hhayi ngicela ni-like-ke bafowethu niphinde ni-subscribe uma ungenayo inkinga yalokho. Danko.